دم باش گهدارین هجا به برنامه یک نو یا ولات خوابناسه ام دیسا بورنه دخلک درباس بویده به خاکنیگاریا نافچه هینه ما برنامه خواه به داوی کربو ام دوی خلکی ده برنامه خواه به دیروکا هینه بردوام بکن گهدارین هجا دیروکا نافچه هینه او دیگل یا لجه بریا کو دیروک وره نویساندن خواه دیگه هینه سردمه گلکی کبنار دیروکا گلک گندو در دورن وی نافچه‌ای جی به گورستان جی کوران هاتین چیکرن به بلگین دیروکی مدگهینن سردمان نئولیتیک. به تایبتی دوس و نشان هوری میتانی و نایریان گلکی نشاندارن. هوری و میتانیان جه 4000 سال حتی 1500 سال بری زاینه لوی هرمه دستلاتداری مشاندنه. او هر دو گندن کو ناو یکی هور و یه دنجی هوروگه او هر دو ناو ین سردما هوریانن گهدارن هجا گورن جی کوران هاتین قوارتن سهرین جو شکبتن هاتین کولاندن میناکن بربچاو ین وی سردمینه گهدارن هجا لنابچایا هینه او در و دورن وی آسوری، اسکیتی، مرد، پرسی، ماکدونی رومایی، بزانسی و عرب و عثمانی بونه دستلاتدار. لوی هرمه برماهین گلک قابلین دیروکی هنه. هر وها لسر گلک تحت و زناران نشانه و دستخط دیروکی ین وان شهرستانیان دروژا میا ایرو دجی درد کون پیشبریمه. و هر وها او هرم لگور بلگین که ده دست دیروگزانان دنه دمک دریج دبن حکمداریا نایریا دا مایه گهدارین هجا. او نافچه ناوندا نایریان بویه. کردان لگور دووکا خواه جنایریان ره نربی او یانجی نیربی گوتنه. لی بیانیان جوان ره نهری یانجی نایری گوتنه. دروژا میا ایرو دجیی ناو 7 گندان به پیوا نربی دست پیدا که. لگورا هندک دیروگزانان نربی باسکه هاتیانن. لگور چاپکانین دیروکی او پیشین کردانن کوکاوان دگهیجه میتانی هوری و سوباریان گهدارن هجا. دبیجن کو نربی لروحا او انتابه لچیای کاشاری دمک دره جیانه او پاشه جی هاتنه لهرمن باکور آمده بجهوار بونه. پشتی و قرال آسوران تیگلات پیلسر در و دورن لجی او هینه دستسر دکه او دنویسه کو و دمه لهرم حکمداریا نربیان جی تیگ دچه. قرال آسوران تیگلات پیلسر یکم بری زاین جه 1114 حتی 1104 و هر وها سلمانسار سیم جی جه 805 حتی 803 اوان هر دو قرالان لوی هریمه حکمداری مشاندنه. گهدارین هجا لسر دیوار شکبتا برقلین دن نویس جه آلی قرال آسوران تگلات پیلاسر و حاطنه نویساندن هنه. نهاجی او هر دو نویس لجه خوامانه. دوان هر دو نویستکان ده ولات نیربیان چاوا داگر کلیه دنویسه. گهدارین هجا لناونده هنه دو کانیین پیروز هنه یک جوان کانیان این کبره و یا دنجی کانیا این کریسه. و ساته باور کرن کو آوان هر دو کانیان درمان جبو نخوشیا زریکی او گلگ نخوشیندن. سال 10,000 حتی 15,000 کس تین سر وان کانیانو با آرمانجا کو درمان حریه لخواد دنو خواه با آوا وان کانیان دشون. او هر دو کانی دنابرا مزگفتا مزنو مدرسه خاتونیه دنه. آوا وان هر دو کانیان جقونتارا چیای هینیتی گهدارین هجا. اب آو جه 7 سرکانیان در دکبه او دهری که چالک مزن یا به دست چیکری.
ev çal berî zayînê guhdarên hêja 10,000 sal ji aliyê hûriyan ve hatiye çêkirin. Niha jî tevahiya bax û baxçeyên vê herêmê bi vê avê têne avdan. Li herêma hênê ji bo ku herêmeke çiyayî ye, çandinî û hilberîn lê çê nebûye. Gelê herêmê hê jî bi awayek klasîk û bi rêbazên berê li ser xwedîkirina sewêl û çandiniyê de bara xwe dike guhdarên hêja. Ji herêma hênê berhemên çandiniyê jî derdikevin û ji dervere têne firotin. Mînak wekî genim, titin, bambo û fêkiyên hişk berhemên hilberînê yên sereke ne. Guhdarên hêja piştî salên 1995 de li herêma Licê û Hezro û Hênê kanên kevirên mermer hatin vekirin û dest bi derêxistina mermer hate kirin. Kalîteya mermerê ku ji vê herêmê derdikeve gelekî baş e. Ev mermer îro jî li sûka cîhanê tê firotin. Hejmarek zêde ji herêmê di van kanên kevirê mermer de dixebitin û debara xwe dikin. Guhdarên hêja bêguman ji her herêmekî me gelek nivîskar û rewşenbîr û kesayetiyên zanamend rabûne. Ji herêma hênê jî navdar û rewşenbîr û kesayetiyên navdar derketine. Yek ji wan kesayetiyan Salih Beg e. Salih Beg di jiyana xwe de ne tenê serbazekî wêrek bû, her wiha kesayetiyek zana û rewşenbîr jî bûye. Ew jî di tevgera Kurtiya bi navê Tealî Cemîyet de cih girtiye û berpirsyarê tevgerkirina zimanê Kurdî bûye. Li ser zimanê Kurdî xebatên wî hene û her wiha mirovekî helbestvan jî bûye. Bi Ziya Gökalp re heval bûye, lê dema ku Ziya Gökalp di Îtîhadê Terakî de cih digire, pêkiliya wan ji hev qut dibe. Salih Beg di serhildana Şêx Saîd de ew jî yek ji endamê Konseya Şer e. Roleke mezin hildaye ser milê xwe li gor biryara darizandina bi navê İstîqlalê di 29 Temmûza 1925 de Salih Beg bi Şêx Saîd re li Amedê hatiye xeniqandin. Hesen Hişyarê Serdî di sala 1970 de li gundê Serdê hatiye dunyayê. Hesen Hişyar di serhildana Şêx Saîd de sûcê îdamê lê hat birîn, ji ber ku temenê wî 17 salî bû, sûcê wî ji îdamê wergerandin muebedê. Ew bi navê Mele Hesenê Kurdî jî tê naskirin guhdarên hêja. Piştî ji zindanê derdikeve diçe bin xetê. Dewleta Tirk di sala 1928 de efoya giştî dertîne. Hesen Hişyar ji vê sûd digire û dîsa vedigere Bakurê Kurdistanê. Piştî vê çend sala Hesen Hişyar ji neçarî dîsa daket bin xetê. Di kovara hawar, ronahî û roja nû de nivîsên wî hatine weşandin û her wiha berhemek wî ya bi navê dîtin û bîrhatinên min hatiye çapkirin. Hesen Hişyar heta dawiya temenê xwe li bin xetê maye û li wir jî çoye ser dilovaniya xwe. Her wiha guhdarên hêja navdarên wekî Remezan Demir, Sidqî Zîlan jî wek nivîskar û rewşenbêrên navçeya Hênê têne naskirin. Guhdarên hêja yek ji navçeyên Amedê navçeya Karazê ye. Karaz li Bakurê Rojhilatê Amedê li ser rêya ku diçe Çewlîkê bi 65 kilometreyan ji Amedê dûr hatiye avakirin. Bakurê navçeya Karazê çiyayî ye û başûrê wê jî deşt e. Karaz kengê hatiye avakirin dîroka wê nayê zanîn. Li herêmê wargehên dîrokî gelek in. Dîroka van wargehan ji serdema kalkolîtîk 5000 sal heta 4000 sal berî mîladê
تا خو دگهینه روژا میا ایرو. لهرما کو دبیجن سری کانیه گلک شکفتین کتی و حرفی هنه گهدارن هجا. جوان شکفتان را دبیجن شکفتین کارازی. لوی هرمه کلا یک بناوه کلا کافران و هر وها گلک جهن دیروکی شکفتین بنافکری و گورین دکوران دا هاتنه کولان هنه. کاراز تا سال 1972 گندک گریدای لجه بویه پشتی و بویه نافچه او با آمده و حاتیه گریدان. روپیوا نافچه کارازه ده 2.6 متر چارچکه گهدارن هجا. 12 گند و 15 گند گریدای کارازه هنه. لگور استاتیستیکن پشتی سال 2010 هجمارا شینی نافچه و دیگل تواهی گند و گندکان 13,109 کس بونه. وکه گلک هرمین کردستان گلک گند و گندکن ده جهن چیایی و استراتژیک ده جعالین دولت و حاطن والا کرن و ویران کرن. گهدارن هجا دبارا گلک کارازه لسر سویل و چاندنیه. لهرم چاندنیا گلباروش کانجی روش بروژه پیش دیکوه. لورا لنافچه لجه فابریکایا رون یا گلباروش کان هاتی اساس کرن. جبرویجی چاندنیا گلباروش کان لهرم روش بروژه به پیش دیکوه. لگور تثبیتن اندازیاران دناوبرا سینور گیله و کارازه ده پترولا هری گونو پر لور هاتیه دیتن. لی دولتا ترک وکی همو پترولا کردستانه بریا لولین بن آخره پترولا و هرمیجی دکشینن اسکندرونه. لهرما کارازه چافکانین پترول پرن. هر چافکانی یک تی دیتن پترولا ور لگور تواهی پترولا کردستانه یا هری بکالیته گهدارین هجا. لی مخابن مروف دکاره ببیجه جبر نزیکبونین سیاسی و خاین ین دولتا ترک گلی هرمه دکار ریخستنا پترول ده نای خبتاندن جویلایتین دن کارکران تینن و وان دکار پترول ده دن خبتاندن. وک همو هرمین کردستان لهرما کارازیجی گلک روشنبیر و نافدار درکتنه گهدارین هجا. ین وکی عبدالباقی توران، سعید گوون، صلاح الدین چام و قدری یلدرم اف جوک نمونه ناوین چند نویسکار و زاناین هرما کارازینه. جدنگ بیجین کارازه رمضان احمد، عبدالله تلتپانی و نرگز همه او جی دنگ بیجین وی هرمه ین هری بناو دنگن. گهدارن هجا امر ورگه هیشتن داوی خلقا خویا ویجاره تا اف خلقا وره امی برنامه ولات خو بناسه شنافچه لجه بردوام بکن لبند آمه بن تاوی دمه بمینند خیر و خوشیه ده دم باش.